Betsy te nupa lakah hianin FIR siam niom takania hei lai talakan muang hian engpo ni se kan chiar phei zela kan ritura ngai o ti chuanin hei road block oma Mizoram mamo lakna kong pui dang tinia ti chuanin a datlea hianin zema bok North Branch wai me thu chuak ti te magisterial inquiry din phut ti te ania ti chuanin Harpul North wai me in za thla kan ti te ni wai me lampang ron tong chuak nual maya ti chuan hei Laipuitlang VDP te khau don ti ni bokati lai hi kan thacheu ome leimin na mun waiting set nuam mai omna khania poni se Betsy te nupa chungchang hani kalteang upa le shet pui chong thule anu pui Betsy le rin sangi te lakah Hindu pol pakhat RSS nia shet ten thuboyan thehlut tini BCM noya recognized evangelist team Horeb ministry team speaker upa le shet pui chong thu ne na tanga zalen thu don danin 2 September nili tanga ninga kumsani somni pali khan upala shet pui chong thole Betsy la rin sangi te hian Mount Olive School Debitola Asama Missionary Retreat an manpuya he an hun mana hian Hindu pol pakhat RSS nia sheten Hindu no pangte han du lo chung Christiana in le lui tira puin police an he kani tini hemi chungchanga hian kar masalam khan upala shet pui te nu pa le Mount Olive School Principal Silal Remsanga buang te hi Police lamin an kau nuwa le no pang te a pathian na tho mak tak alana wanga boruak azia do nemo ti lain nimin lam khan Kokrajhar district kota no pang Christiana in le tir child conversion tin upala shet pui chong thu te nu pa le Silal Remsanga te laka hian case unregister le ani hemi chungchanga hian upala shet pui chong thu chon ukil kal tlangin bail deal na han thehlut le mek ti zelen ashila chu an ngai chang mek nin asoi upala shet pui chong thule anu pui Betsy la rin sangi te hi September ni som pakhat kumsani som ni pali khan Mizoram an let le to a tuna hian BCM choi pui not ko sana camping na in hun an bang mek ane tenia engponi se child conversion an tin religious conversion shimshima hi entinan keini chu Christian kan lo ni tani amaro chu Hindu sa kho in le ka tu kan ti kha choni kan in le thei thawa poni se sa kho zelen naramania mi tu point an du sa kho an zom thei amaro chu Supreme Court hen thu chua aneya chuta chonin hemi conversion a thleng don ani po hian in ti luina hatel tur ani lo innocent minded takin ama du thu nge in kha mi kha pa kha nu kha mo sa kho thar kha azom tur ani tini ti luina anga in convert ang hi Supreme Court chonin angai thei view lo ni ti hi kan no soini ta seratin anti conversion law te po ma poni se mi chungchanga hianin han soi thui view tur hi omlem lova heti anga thiran kaltir hi enge chan niang ti hi cheda cha ko ma chan chu hei kan chiar chen hian retreat ania mo retreat ani missionary retreat an man pui mai kha ania kan shet thawng in hei Betsy pasal hi rongbol tu ni in tiang hen rongbol na hunan zu manga missionary te retreat an zu man pui ani maro chu khata khanin heta Christiana in pekher lo te pon lo tel ve poni mana mo chu wang chonin child conversion no pangte ti luina manga Christiana in le tir tum tiang zong khanin case file ta hi ero chu hun te po du de to mai the hei kota case lu to poni se India ram din mun shim karon soini ta sela mi tu point an du sa khuwa an zom theya hamaro chu ti luina hatel tur ani lo ti kha kan lo soini ta sela hemi chungcha hen enge Betsy te lampang hian tranchan nei ve don mo tranchan an nei thaviu thaya chanchu hang no pang an ti te kha an poimo don ani khang no pang convert an tum tia an pu te statement kha poimo view thei bokin ka sia ti luina ni lo ve ke mani thuin kan kalani te pon ti thaya kha an ni statement kha poimo view don ani hamaro chon pu na statement hemi an tranchan po hi thil dik lo hul chu ni bi kha lo wa soita kan India ram hi sa kho zalen naram du sa kho zom the naram hania maro chu inti luina awanga sa kho in zom lui tir tumang chi mo khatiang chi force conversion kan ti dona me khatiang chi kha aram chi lo ni kan rama heno maro chu Bible zirtir nen chon a inkal te pon lo di do me the thren kha chonin maro chu India ram shim hi sa kho zalen naram right to freedom of religion kan ni khamo chu kan lo sei zaw ni ta sela eng poni se ei kong dang tinia kong chit sa to na kalain an lo la dang zui ani oma eng poni se en chiar teang Kolosip District Land Owners Association chuan aram nei tu ni na chingfel tura sarkar phut nan tukin da ruk atang khan National Highway number 6 National Highway 306
silchar le aizolin kar kong puyan dang tini Kolosip District Landowners Association tu chua antalan dan chuan kum thum chuang mala theilawa an ram khuak hirna chu su thoi se an dua ram nei tu ni na chingfel thoi tura sarkar phutin PRF notification sangkhat sakwa somruk panga chu ram mason na dal tu ani tin chiani se antia foreland project po tihlo tling tura phutin heng anthil phut sang te hian ngai poimo a hlo theinan silchar le aizolin kar kong chu dan ni se ti an relani tilai china heng khan du tok lok teng until phut sang te hian ngai poimo a hlo theinan an intention chu chiang mai tiro hemi an ti chana hi chu until phut a kha chu kan thiam lo ni haulo khuak khirna su thoi se an du thu ti te hei PRF notification ram masona dal tu chu ti khati antia adik reng maro chu until phut sang te ngai poimo hlo theinana he ta mizo puite shek be zonga thilanti ni chuan support tu hi an nei angem ti hi ngai to tham takanianga nge an ni hianin huam lo chin she thiam chin kan nei ang an tiam chu ka shelova tuna new saron lang chin a hi chon ain jek lo phot chu nia engpo ni se kan thil thlen te ngai poimo ani theinan mo ngai poimo a ngai sak kan ni theinan ti chang choya ya kong han dan top mai hi chu ka shelo a fu chem mo chu ka ti deu an thu chu ta lan dan chuan tun ma tanga an lo in benbel na thin chu Dunaya Foreland Culture Wangin Forest Department chuan CA NPV compensation andu awangin PRF notification 1965 lo chanin vaireng tele sairang in kar chu roadside reserve forest in ramanon chu boi tharle antia vaireng tele sairang in kar cheng mi puite chu he dana wanghian an him lo ti soin mani in wan lo ram tia an lo chei bol chu forest department in an chu sakni in an soya PRF din chan tir tuma malak na hom mek chu Cha tilovin an do dal zel don ti an soi ani ram nei tu in tel khom chon kumsang ni somni atangin foreland ram lak tur wangin sarkarin an ram chu khoi theilovin an kho khir sak an ti boka chung ko tam takin eizon nana an man an huan thlai en kolzi theilovin an dikna le chan vo ra be sakan ni an tia an dikna le chan vo north chuak tura road block hial halo ngai ta chu point ti thu soin mizoram mi puite hriat thiamna an ngen ti an soi bok inia hei until phu chan hi chuan hre thewa amaro chu hei po hi site b om tura chon ka ngai a chan chu 100% in site le lampang hi an fel fai big ngot thein ka ring lova hemi chung chang hi tiang anga kong puite hial an dang chatani chuan sarkar lai hianin engemaw voice sun ron nei le thakin karinga tichuan an top khana hian mizoram mi puite hriat thiamna an ngen tian soi bok tinia mizoram mi puite henin kan hre thiam thei do nem ti ron comment teu ha chan chu soile soi nu kan thil pu sang tengai pui moni theinan ti chang choi awang te le kha tiang sang awang he ta me ani mizo pui tam tak mo lo shek kha khai ka shelo le lungoi lo na lan tir andu ni point tiang lo zong point ti themo chu ka ti dewa amaro chu chanti danin an kalpuya achatura ngai phot mai tiang ichonin zemabok not branch way me hian in thu chuak anon neya zemabok branch way me chonan member Dr. Leldin liana sailo soi sakani chung changa thu chu an siama a khoi ron tu te dan anga an chunga action lak nge an ngen tini boka hemi chung changa hianin police lampang kha anon in soi fia chu DIPR Instagram lampang a han ka mo chu karon chiar bokang nakina karon tilang chialo tir lampang khan zemabok not branch way me thu chua ti ania zemabok not branch way me thu chua tlangwal hoklak le miswal rolin kan branch way me member le education subcommittee member poimo Dr. Leldin liana sailo son of lelmangai sailo section 4 cheng chu ni somni pakhat thlakwa kumsani somni palizana sinat hospital Durtlang duty holam anlo khoiron ringo thi zemabok not branch way me chon poi ati takzet tinia he thil chu athing hi kawa han ti takya o ka ti chongkam alo moi lo do ni pam lo sathiam tawla mizo te hi kan Christianity thurin te han en phe chuan Bible te han en phe chuan in sual boi thei tur poi kan niam mani le ka ti tlom na nun te Bible het min zir tira in ngai tlom na te midang wangai dam thei na te khatiang tu ha min zir tira kan Bible hianin engkim hi hemi nun shing nun kalkonga thil poi mo tak tak min zir tira ni engtinan motor le motor hain sul pel dona engemaw laklo thil te polom ve ahan por ngal ringot mai zela then khat la himo atieng te khania sunday chona kai khom le do vek tho box ya makhop mai hi chon hai tu noi po hi athring maya kati to ka anjinga constable force mi puite veng him tu tur la tel zui le ngala atieng ina an ku thla ka te kha doctor an vani wanga hi tianga soi kan ni lo
mi kut tuar mi khoi ron ni sim sim kha diklo sim sim tu po ni ro se tin an soi pakhat chu kan mi zo mi pa te abi control thar te hi boinan to hian an chian ten phone ati khani pun khom chin ti te nia khai ava vana pa lo chin em mo ava khong chera lo chin em kati mani po ma chon ngam lo chin te azara in ti huai ver ngo tang chi hin lo om ve ni ngei tur ani ang po ni se chu kan topic po ni che lawa ma se soile soinu thil thleng chu a thing ve thlotin ka sia a khoi ron tu te hian zawaya man chuak tu le dan anga an chunga hremna lek ko ngei turin thunei tu te angen ani tinia tangwal fel le tlom ngai chiat ni that ni khotlang ta na mi tangkai dam lo ni kho a khotlang mon tu kan branch wai member chunga thil thleng hi kan tuar tak zetani anon ti riap mai ni hei zemobok north branch wai me te chuan ma te chuanin soile soinu ti chuan khami police lampang thu chuaka khakaron tirang ton ka ti khawa to bera hen karon tilang mai don nia ramlunot wai mai za thla kan ti ti nia ramlunot wai mai branch wai mai chuan thu chua siamin september ni somni pakhat kumsani somni pali zana durtlang leitana poi soilo te chunga tharum thona thlenga poi khoi tu nia hriat zinga panga an branch member te thil ti le che dan chu poi an ti in za thla kan ti hle ti an tarlang ti ne he ramlunot lampang ero hi chu apoi khoi tu te lampang kha an ni thunga zemabok north lampang kha chu atur tu te lampang kha ni thunga maro chu he thu chuak ron nei ve ve a ramlunot wai me chuan an member mi panga te thil ti hi engti kong ma ngai zam le en liam mai chia an ngai lo ti ta langin heting thil dom lo hi tu chunga ma a thlen non to lo nan thil sol ti tu te an phu tok shemna mungei se kan tia he tharum thona wanga liam tuar dr leldin liana sailo son of lel mangai sailo zemabok north dr rin ngeta haren thlai son of Dr. R. Sangluna, Durtlang le, Lthamona son of PL Ropara, Durtlang mil nga te kan torpuin, an chunga kan member te chet dana wang hian thupha kan choi molani, anti. Ti shakhop mai hei ramlunot po mo, ti dam na thok tu te chunga nan na thlen tua an member te, an lo chang tamai hi za thlak anti in, poi anti hle ti, ta langin ramlunot wai me chuan, liam tuar ten mi pui te tana an rong bol na poi mo tak, ti dam na an thole ngei nan tam le thoi turin du sakna kan hlana Durtlang branch wai me Durtlang melnga branch wai me le zemabok north branch wai me le khotlak mi puite chunga po he thil thlenga hian thupha kan choi tak mewani in he tharum thona poi khoi tu ni hriat kan member elmal soma zote son of vanlel ruata zote hi purwata zote zai thiam khani nge mo ka ti dewa emponi se vanlel ruata zote ti hen karon thra chok zokani chu mark zairem moya son of lel siam kunga lelven poya son of lerin chungnunga ite vanlel peka son of 8 thang zela late le ke vanlel thar zela son of ke aram eng moya te hi until ti le che dan poizia an hriat chwa an sim ngei theinan September ni somni panga kumsang ni somni pangan ti le to heta po hian sexual thina kum hi enge lo chik lo phechon kan lo share chwal thina ke ni pon mom poni se September ni somni panga kumsang ni somni pali jingkara covid na takin hanzil hawani ti an tarlang tin an non siang boka ti chuan magisterial inquiry din phut te nia Durtlang branch wai me chon thu chua siamin Durtlang branch wai me lampang ve thungani an member in kut ator chungchanga thu chuan siama an riru anat takje thuan talang wai me Durtlang branch thu chua share le taila kan member le rongbol tu te nung chang moi le mi te damna ta na thanem ngai taka thok tu te Dr. Leldin liana sailo Dr. rin ngetarin thlaile lel thamona te September ni somni pakhat kumsani somni pali in rin ni zana Durtlang leitan khurbula an thuha chollai rong taka soisak an ni hi Durtlang mi puite kan riru ana takzetani heng poi soilo putlak tu mi paruk pulisin an mante lelmal soma zote kum somni panga mark zairem moya kum somni pali lelven puya kum somni pani silent puya sailo kum somni pariat vanel peklua somni pathum vanel thara jela somni pathum te hi sarkarin an phu tok shebna pengei turin kan putani boina veng tur zoka ngai poi khoi tu jinga tel city police a changlai silent puya sailo le heng an soi sak put tuar te chongkam moilo taka vo le soi thai tu police constable la ruwa dikate hi police na zom tak thok zel tlaka kan ngai lovani anon tia o ilai hi police constable ming churon ta lang ta ni inquiry ti tura khitilai Durtlang hospital casualty hankal hemi hi climbing in jeki lerot kima lerot dika ti hi lerot dika ti hianin
doctor le kilai duty tele akut tua te po mo kha avawani an titlat maya hei thil serious takani he thil dom lo tak thleng hi sarkarin par kha chung in chui cheng tu tur magisterial inquiry dina a chui na thok ngal turin kan be se ya kan ngai chang ngal don ani tunlai hian thalai rolte pol hawanga che in mi ti buaya put in thak ron mai ching khopui chuan pungta ni in halanga adik lutuke tili an pung tak tum khachu kan zinna khokar kong ani mo alang reng khop mai khi ta ser chip thlen ma kong a kenania ka han tan phei kha kong a hanan lo boi lai me ne ti chuanin bike two wheeler chuang tleirol hoklak te khani motor khal tu pa kha an lo ngam chi si lo mo pakhat ai hanan tam to ni chu tleirol hoklak kan ti hawang kha maro chu kha motor khal tu pa kha alo palian veng reng an ngam chi si lo ti chon nui za thak ang reng de boxi mase heta weme thu chuak statement ron ti chiang do tu pakhat chu he ta khokar kong de ka no mani mo khokar kong tak ania a hlang reng khat tilai tang po khanin tleirol hoklak zinga pakhat khanin phone manga hei heta hen kan boy ani ron kal ro atia khai khatilai han thleng chho tur kha chorin a hla ve wang sia anui cha thak ang renga maro chu boina an to hian tunlai tlerol hoklak ho chu an thian ten pun khom luizel an tlem chun an doi an tam chun an huai chu jong chu ni mai mo soita kang khan awana pa lo thin khop mai tro a khuang chera lo thin khop mai mani boina po mani ma chon ngam lo in fair po ngam lo mo thian te lo kal ta ka wanga wai ta vak mai hanom thina oni se traffic thove maro chu hetiang chi kan fate zinga no mem ti hi apoi mo ta ni mo hey an soi thina tleirol income du lo te ko than lampang ngai na vak lo te po hi an nu le pa te hen bikina henin a income tha te in hawa in lama henin an mani fa te lo haule bangsi lo ti te po hi hom thina mo a thala income te zo ka khan an a thala income te ne na khan fuina thun so in se maro chu an mani fa te a khanin an soi le thin si lawa tiang te chu nia imponi se mani fa te thau kha lo en kol thaila he tiang ti ching ti an oma an ngeya mo hei tichuan hetiang ti ching an lo oma boidan to kani chon hen tan chon keisa ri view do na ni poni se tiang laka kan faten him theina hen thei top nu le pa te khan lo chho teu ti chonin hei hetiang chi deuh kai noi tho hi Laipuitlang VDP te hianin thu chuak kanon nei vele ta Laipuitlang VDP chon thu chuak siamin an veng chunga mun theng thonwama kho thlir na mun kho en lai bakin len kho thonan phal to don lo tien ta lang anon ti riep me zana te kalanom thin ni mai theini Laipuitlang a hen mo ki Laipuitlang hi mun sang nuam ve takania boro ka theng thonwa matin an veng chunga fai boka veng chung fai tak mai nia han kalkual vel po hi no mani veng lian tak ni si lovin mo teng te chu nia ti chuanin zana hen lo leng kho thonga hei tun ha anon ziaka mi fele polai tak te anom lain beng cheng siam rui thei thil mipat mei chiat na manna atan ite insual boina tana ron mang thin te anon omle thin hi kan du lo tak zet an ti hi avei om don lu tuk ringot aveng chung mi tana aninom dan tu je hi mo chu wang chun hei ka chiar chuak lo meang VDP te an duty don yom takania an khau don view Laipuitlang leng thin zana han om thin enge mo han ti thin te kha ti mai teng bang te kha hei zana chun inom thei to lo mel khop mai ti chuanin tuna chuan khami police lampangina an ron soi fiana kha kan enve thungang ti hian in je ka hei DIPR Mizoram Instagram lampangina ron ti chuani press release saron nia ti chuanin hei case number ron je ka ti chuan hei under section 117 close to 115 close to le section 3 close 5 BNS anga case file ania kimi 117 sub close to ina aron soi bera chu midang te liam tur tir nge nataka liam tor tir chungchang kha aron soi ni o toy zong in ti chuanin 117 a ringot kian close to a kianin a shem thei na dana chu sari thleng lungin tan tir le poisa choi tir ania ti chuanin 115 close to poki midang te taksa liam in tor tir khati anga in soi sakna te mo khatiang kha ania amaro chu hetai jon shem na anep ta deuh leka kum khat thleng lungin tan tir le cheng sang khat choi tir thai ania tichon section 3 close 5 ve thungero hi chuanin mi pahni emo pahni aya tamte in thurwala tumthumun neya poyan khoi kha ami chungchang vel soina kha ani maya toy zonga han soi fe don chon mo chu thilom dan chu ni tichuan
ที่เขียน case register นะแต่จูนิตาที่เห็นในเจกา on dated 23rd September 2024 at 11:30 a.m. Dr. Laldin Lian Asilo Zemabok Note approach Bongkon PS to registered FIR stating that between 11 p.m. of 21st September 2024 and 12 a.m. of 22nd September 2024, while he and his two brothers, Dr. Rin Ngetahrenthlei, son of Dr. R. Sang Nuna of Durtlang Aizol and Lalthamwana, son of PL Raupara of Durtlang Milnga Aizol, were sitting inside their Brisa car at Durtlang Leitan Aizol. They were unexpectedly attacked by unknown individuals. The assailants forcefully dragged them out of the vehicle, leaving them with injury to their heads and faces. Also, Dr. Rinheta was thrown to the ground with one person on top of him, while another kicked him in the head and his shirt was torn apart by the attackers. Tinihay ansoy sagdan tepo sieg takin aron zieka FIR thehlut tu takahi Dr. Laldin Lian Asilo Zemabok notania zon thilthlang hunlai hi darsom pakhat zan darsom pakhat atanga atuk darsom pani kan ti zona tu kan to thina darsom pani in car ania thilthlan hunim ot zon hai anni pathum hi motor chunga Maruti Brezza chunga noma ti chonin chutia anom lai chu anin rin lo lai tak main unknown individuals an tia tu ti shed lo ani meng chu han tan chon khang ho khan anon koi ron ta ti chuanin an motor tang ten an pot chuaka an luwa te an maya te hliaman tuara ite khain zeka ti chon Dr. Rin ngeta hei hi chu leya chuata pain an mani soisa tu zinga mi pakhat hianin abo beta chuti abo belai tak chon mi then khatin alu hanlo pet bukani chu anlo chirani chu chutin te chu niatin an t-shirt level po up clear neng nuang rio me engpo ni se action taken an tia enge hemi police lampang hianin enge malakna anlo nei to ti hi inen tiang o the place of occurrence at Durtlang Leitan Aizol was immediately visited and carefully examined. A torn grey t-shirt worn by Dr. Rinheta during the incident was seized from the possessions of Lalthamwana in the presence of reliable witnesses. Tinihay mun ka hantlo a Dr. Rinheta kor ther kami a grey t-shirt grey rong ther then khatte po han muwa chu an kol thabok ti te khania ti chuanin adot le a hian the complainant Dr. Laldin Lian Asilo Zemabok Note Aizol was carefully examined and his statement was recorded. Also, the other two victims, Dr. Ngetahrenthlei and Lalthamwana, were carefully examined and heng an soi saktak mi pathum te hi an thu soi sang sang te ngai thlakania record that vikani ti khanon sei boka. The said victims were immediately taken to Sinat Hospital. Heng victim kut tortu te hi Sinat Hospital arang takakalpuyan niya. Medical requisition was sent to Sinat Hospital where the victims were taking treatment. Ete an hliam te enkol me kan yin lai thau si hianin an hliam te chu enganga na sa nge ni ti kha FIR ania treatment pe kan ningal boka ti chonin chuta alandana chuan hei report alandan chuan Lalthamwana PL para papa Durtlang melnga ami hi analo beran zinga chon simple injury tin ain zeka ti chuan Dr. Laldin Lian Asilo Zemabok Note le Dr. Rin ngeta te hi heta injeta na chuan grievous injury antia annave viauti kha achiang mai ni statement jang po hian o anjinga chuan Lalthamwana hi aliam na lo ber chu ania grievous injury ti in an doctor te pani zo ka kha chu statement a po na langani ti chuanin ni somni pathum September kumsani somni pali khan case ayo chuanin heng oi khoi tu mi paruk te hi an mana ti chuan chung te chu lalmal so ma zo te ite an mi hi ka chiar chhovek to lo nga hari lutuk do na kan chiar chhok fo to he magzai re moya ti te chiar chhovek lawang chu chu man ni thu te an soi ti chuanin he tilai a sentence to phi poimo ta viau ani heta hian point number 4 a hen. However, they were all released on bail because the offense is bailable ati an offense hi bailable helai under section 117 to su tiang chi te ma khang kha bailable bail theini wang khanin bail chuani ti khani hi court a shoi ani lo an titlat mai sia ma se court a chon an shoi ani ngei turani he bailin kan chuani an titlat meya ti chuan he number 5 en le taila on 24th September 2024 since one of the accused named Sai Lian Pui Asilo kumsomni pariat son of Lalrem Ruat Asilo late of Venglui was identified as police personnel recently
was set at Sairang Police Station. An arrest notice for him was sent to the Superintendent of Police Aizawl District on the same day. He suspend order and thon to velkhania White order number E/RO/PF so and so mo nisomni pali September khan an thon bokani hi investigation te nei chunzomani theinan hianin CID crime lampangin an kengko donani tikha point number 6 soi bokani poni se hi insawifiahna timitiang press statement press release anon siam ania kan lo chiar chok ve shim ni ta sela ole hi police lampang statement press release anon chu ve na chu ni ta imponi se ati jong khatun tum video chini sela video thara kai mula thau do ne